Ko te painga atu mehe mea ka taea e au te noho ki te reo Māori ao te pō te ao. I te mea he tānga manawa ki au te kōrero i te reo, engari te whakawhitiwhiti, whakaaro, ko te ātāhua o te whakaaro Māori ake nei, koira te hua o tēnei mea te reo. My biggest goal is to be able to contribute to my whānau in the best way possible. And in order to do that, I have to be able to kōrero with them. And I notice there's a lot of spaces left from whānau that are passing on that I want to uptake, but in order for me to do that, I have to learn te reo. Aha kua Pākehā taku māma, a ko ia tērā i whiriwhiri ki a ko i te reo Māori, kia tākohatia tērā hei taonga ki a mātai. Koira tōku a katoa, kāre te mōhio ki au ki atu. He atāhua rau atu tēnei taonga, i ngā wā katoa e hihi ana ki te ako, i ngā mea rereke, i ngā wā katoa ko tērā hau e hakarongo ana ki ngā kiriata kapahaka, ngā waiata Māori, te hakapakiri a hau anō, i te mea mōhio ana he nui ngā koranga. People probably have this perception of me and having that sense of groundedness in te reo. And I'm happy to sort of let people know, like, ka reo e matatau i te reo. But I can get up and give a mihi and plan what I would like to say and understand the meaning of it. But any time it was to be a whakawhiti kōrero, that's when I get really whakamā. I feel it's just important just to do what we can with what we know. Kia kaha tātou te kōrero Māori, kia tuku i te reo Māori te mea, he kuru paunamu tēnei mea. Do what you can, whether it's a little, whether it's a lot. Hei aha te whakatōna nawe, mā te kuhu ki te kaupapa, ka mōhio koe, ka pēhea. Kua whakatakotoria te mānuka mō Māhuri Māori, mā tātou e kawe. Mō te reo, kia ora.